대제解我照相报扬，左边三界离我道生，对我的希望基地，西部都越可罗，拉那灭巴他达灭难吉，三界中天的北疆我下下，沙子罗许多小所切。天地地气西摩扎修摩扬达巴佐别萨，西巴拉小所德摩德拉，吉德千巴西布德耶卡罗，拉那梅巴拉达，尊巴三界中天地，恰恰图巴拉萨德。
Sheba meba, ta meba, uwa meba. Ade teme, tenji min. Dobe sanje, manaje, tamba. Woman de Jerry Zalanja, Zaloja, Danje, Banaya, and Saru, Rigi, Jensen. Eba te wo parwa, chamade, Eba te wadane, Chamaje, Joe Major Jabe, Jeda, Tata. 이제 대화가 지원하지. 어제 서로 봐서 근데 신지시 간데 급에 때는 신지 잡고 되지 간내긴 로라제 주제 그거 잡고 남의 어제 저는 뭐 집에 현장 운전요 zonlaro 잡아 매우 그게 이제 저지 신지 시라 다시지 마야마야도 템버는 zor라 난다가 간시고 단지 좀 저지 라도 나야 마야 다베데 나가다 서다 마다 나비 신지 전부 와다야라도 이제 드레 시제래지 시담미사 군도 말 도당아바다가 그자 시제원다 레군주 너나 자와 군지 전배에 사대 군도 잡아대 지세다가 마는 시시 내가 제가 만들 세자매 단다이면 가도 수자매 불지 못한도 양에서 진짜에 시행하도지 근데 진짜만 사서 제반에 생애 군함에서 세자매 단다이면 준다주마상도 랑에서 통과되면 지대지대지랑아서 이제 다시 권도 세모신도 자 권도 지대
Rangi tunga wuna wisi tu chui so padu me ba shen ta. Wisi ka ba me tang ba ye ma ren te be mu kong ta ji. She dan shin je je wa tang je jo pa wo shin pe tang se. Lung je sin pe tan ne tang tu wa shi pe je po chu wu su su su. Lung je du yi le du shen tang tang du yi. She je she su su be za sa ma ya za. Omezama kudaranda sabaravara aragamba Pube dube aragengende Shabda tate sausova Omezama kudaranda sabaravara O chunye tomba nime nganyele jiten shubi tsuya memoje Tarake benji shinkura Choshenba le sola sa sola ishi shibi nganyeme Kuye chalo sache nganda chen songa ngana tonde Male odo dola sa sola la bishi robade Dibe sanjana so shana na nyamudu je senden jone ba tudu jenje shanga sa Kebe medan bawe lonche na bawe danda changu tudu jo Medan bawe shenche dame ke bo seba zala sa Tunje tene medan se je mara lo tunje ne tunje chewa ze Ngambe nga roza Toje ge son dola sa sola Honga jibe hongchang ito chen kena manada Mudu tanje soya la gije dala shansa de Gije dala shansa de omeza Amarada kundala hana hana hombe Omazubo yada sawa dama Tumani doja la tumbenga la dune rumbaje Yene jashawa nanjena Tansini tubi gije tuma tanje Tuba meba nanga tanyambara chu Oma rangi toki hune yuzin Tiyendera kente jalo mande nana jinangi chowa shibala padu jibe gichi sonan dundu kubara cho Oma sawa bine nami sawa tadanga nabayam jimu gibe sawa teka ugenda paranayam rakagaraga Gyala dambale daye sowa Oma sawa bine nami sawa tadanga nabayam jimu gibe sawa teka ugenda paranayam Gyala dambale daye sowa Musawa bine nami sawa tadanga nabayam jimu gibe sawa tadanga
Ganda Balinda Soa somebody Sumba Home Anna Bangambia Ranga Be Musumane Sumon Galan Anna Bangambia Ranga Be Musumane Sumon Galan Anna Bangambia Ranga Be Ujungwaje sajilane be alhala sobe gezo kunje ngane jina jowaje chenande ne shindu gedanga ya kalenda sana ishinje doje mo yango tamajan gena labara jo deme sa na mo jedo sawada jure je badana mata manan je ka de madan sanje je ga chije ga de manan gendo je ka de madan tishi che bana doje da mo je da pe ali je je madan Nimboda Shagada Sana Raja Chevala Chevarado Tudan the Missy Alasona Jagadamana, the Bajimashi Lamana Tende, Gendalamande, Namala, Janang, Jomajivala, Baduji, Treasure to my judgment, the Simba Chilla, never the serious among the Batanya Bona Pemada. Shaju Sanda Demera, Rasozine, so Songi, Kadem Donato, she did the mirror. Sejan number job the Mezao Musumane Suma Megana Musumane Suma Megana Anna Mamiara Umbe Kundana Hana Umbe Kundana Hana Omeda Kunalana Range to go on Wudu Tribe Doji Saji Lozu Tribe Doji Raw Tendu Tribe Doji Kuru Kuju Ravitana Doji Tanya Doji Mary Madam Tumuji Doji Shiru the Kabaji Medeva Kadona and Mushu Suyo Kulinando Dada Lomana Tsubara Choro Ombeza Raja Raja Ombeza Raja Raja Ombeza Raja Ombeza Raja Raja Ombeza Raja Raja Ora so dadene Tatire delia ane oya chende tu도난제 라고게 아다 되네 제나 체아임바레 되네 인도 삼바 제나 세다데 아탄 저 샤용 거래 되네 인도 삼바 내가 담에게 나신 세고 거래 되네 인도 삼바 네 뭐야 담에게 나신 세고 되네 인도 삼바 안 단다에 이게 안에 살리 수자가 또 마시도 와다 뒤 고사대야 아니 매 수도 난제마 자 무슨 바시 수유에 삼바치다 내가 나에 라마야 담에거든요 많이 봐 구비왕이 근데 수도 난제미 나라의 넘버지 수유에 삼바치 근데 내가 나에 좋은체 편수 의미에나야 아니 하이 남으로도 이미 근데 산다고 그러마도 아니 담에게 나와 지금에요 말이야. 진정 알아서 대산 내가 내가 담에들이 많이 봐. 이제라는 좀 얘기가 뭐 얘기입니다. 아 대가나이다. 어야 라마야 담에 많이 봐. 원들에게 다 수도 넘어지. 원들에게 다 꿀이야 제시요라. 아 내지게 네뭐 예서 맞아. 안 대가나에 존재 표정을 해 남으로도 좀 해줘. 내지 뭐 마시고 있는데 내지 둘러셔야 지다 된다 지나 무지 제발아 다 땡년에 소와다 고요래 다 소와다 명년에다 면제 피고 고요래 근데 면제 피비가라 넘버서 공부해야 돼 간대시 신고를 살라바이나 아 되나야 다 되네 어야 뭐다 라라스스 대마편에 사제 룡아 예수가 계산 망부지로 와 드리긴서
수수 사자미 아니 뭐 게사 임바치래야 남바텔래야 아니 링지 리자 렌텔라서 뭐 멘데게 촌비 남바 피지 피네 저거 대다 마이나 안뭐 수수 게사 임바치래야 남바텔래야 사다미 이동을 최지 남바 나서요 든데기베 남바레 메체 아니야 피네 저거 든데 피나 안 손을 잡으셔서 송거 든데 인데 삼바 든데 진다 간다 메가 나제 너나 다시 롱아예서 로제 주순 개위 소다지 마지 면제서 면례는 메군 면제도 지시제 바라쇼 Bueno, vamos a comenzar entonces con este Yenan, es de la deidad de Nangyalma, y entonces esto ya pertenece al Tantra y por lo tanto hay que generar la actitud adecuada. Y la visión que vamos a generar es dejar de ver la realidad de una manera ordinaria, como la estamos viendo, y empezar a ver todo lo que nos rodea y quienes nos rodea de un aspecto más extraordinario. Para comenzar, lo que tenemos en el altar lo tenemos que visualizar, la figura principal que está ahí más elevada, tenemos que visualizarla como si fuera la propia deidad de Nangyalma, enfrente de nosotros. También por la fuerza de nuestra visualización, vamos a visualizar al Rinpoche que está enfrente de nosotros, vamos a visualizarlo como si fuera la propia deidad de Nangyalma y con esa convicción de que nosotros nos encontramos enfrente de la deidad misma. Por otro lado, también las personas que nos rodean, vamos a dejar de verlas como personas normales y ordinarias. Vamos a ver a todos aquellos que nos rodean como dioses y diosas. El lugar mismo donde nos encontramos, dejamos de verlo como una casa normal y la vemos como si estuviéramos dentro del palacio de la deidad. Todo lo que está a nuestro alrededor y quienes están a nuestro alrededor lo vemos con ese aspecto extraordinario, como si fuera la deidad y en el lugar de la deidad. Por eso, esto como pertenece al Tantra, también tenemos que mantener esa visualización al momento de hacer el ofrecimiento de mandala. Porque para poder recibir este Yenan necesitamos pedirlo y parte de esa petición es hacer el ofrecimiento de mandala. En el ofrecimiento de mandala, pues nosotros nos estamos visualizando como la deidad en el lugar de la deidad, enfrente de la deidad de Nangyalma, y vamos a ofrecer como si estuviéramos ofreciendo el universo mismo, como si estuviéramos ofreciendo el monte Meru, los 4 continentes, el sol, la luna, todo lo que describe en el ofrecimiento de mandala. También podemos estar imaginando que en el espacio enfrente de nosotros está una asamblea suprema de dioses y diosas, de todos los seres santos y sagrados, encabezados por la deidad de Nangyalma. Y también vamos a visualizar que estamos ofreciendo todo lo mejor, toda la virtud que hemos podido crear a través de nuestras acciones físicas, a través de nuestra palabra, a través de nuestros pensamientos. Y en la manera en la cual podamos mantener más esta visualización y que estamos ofreciendo lo mejor de lo mejor, el universo mismo, a esa asamblea suprema de seres enfrente de nosotros, en la medida que lo hacemos, más méritos acumulamos.
수지 산제 송바라도 시신 대위 주로 저번다 시제단 비춘이는 디시시 하예게다 루다 느신게 두번다다 미케나다도 군제다나지 단제 계도 나게 주다도 올라서 다들 드링하서 오늘 주시대 다 메시지만 고야게 말해 덤바 투제쟁게 말아서마 간나샤게 덤바테 다 디토는 마시비에 딜라시요 말해 근데 엔더스마트네 마 준대 말아서 된데 그래 유사스마 나라 요래 디바체 메시지 개와 포서 보지 랑에 센이 용수 nenne sanje tenbayin saade shibuji-da beshinachim sung sabo ebe tenda dubo shibuji kanayo re dati tenba tuje jenge ane karasogora da chubun jete jidong kasande da kanda kanjipyo jara gawayasa ya sung simbi jeye teba chene ya da shene da tanda sid sumbayin mare dibachiya mejayi dibachiya mejayi gewa poso ranga sene yun nene sanje tenbayin sido samba da kanda tenga peni shejawe ane da kanju mamuji da kanda sung sarwa tiki da tenda kare ma tiki joja kare ma ane da oya da tega naji ane sanjeji tenba sido kadeji yime ane ngoje raboji 다 대말에 진짜 다 손대 근데 이제서 몇대 쉬우지 다 간다 손 신업지 차지 이제서 몇대 알아서 양다 양도 몇 산업 단체 뒤턴다 산업 단체 뒤턴에서 간도 지도 년에시나 안에 야무시라야래 근데 이제서 막 안에 다 간다 알아서 라제로서 순대시 이나야 참마 단체 대시신도가 눈에 눈이 속한지요 말에 다 대신데 눈에 면도 봐 강간에 다 지주 찾아 제대로나야 다 대시 세대한테 일단 대시들이야 안 류기 대시요 sem기 대시요 아 들으셔야 알아서는 기치슈라고 sem지 대시디 아니 다배 요알아 배저잖아
야부시라요 생지 대신 알아서 잠을들이야 안에다 메통쇼 가세요 삼만을 지금 간다 생리 대지 좀 해나 나 오늘은 나 되네 가서 그러다 어야 뒤에 알아서 전에 시대 세야다 하나 좀 나중에 시대 걸어 대다 좀 말해 생리 대지 좀 해나 안에 생리 시대요나 안에다 어야 대왕이 실록을 쉐바다 강가로 배 체와 매바시 안지 집 밀라 체와 매바시 레데 그래 안 쉐바 상부지 레데 그래 아야 제 던데긴도 좀다 되게 가르쳐 버려다 저다 대신 중에 대신데 다 동해면도 봐인데 삼바 다 동해도 먼저나 안에 동해기 주대 말아서 주주야 말해 손제 동해기 주대 말아 디바 메게와 지거라 아 세면데 녀모모 왕도 땅도 샤왕도 세당원 다 드리체비나 세면다 간다 디바 메게 왕도 송어로 근데 대신에 딘 드부텔에 다 간다 동해지 용걸 마도 대신이야 말해 대인도 서서 동해면도나 동해기 좀 말로 손네 디바치야 미사신 스테송도와 안다 개와포선 소버 셰 센터서 안에 다 대신 되버이나 다디 주도로 와 안에 대신 양이 다주 어나 간다 주도고 주데 가르쳐서 다 개베치 좋아 안에 추냐네샤 아티 말에 세즈다다 무슨 개와포선 소버 셰 다드네 어야 다드네 디젤이야 랑게 센네 요소 둘 소가 디다 시부지 가서 그래 숨 내가 사고 싶을 차도 심 둘보고 심 둘은 심 상부쳐서 알아서 심 상부지 정말이나 안에 다가 삼월로 가보자지 고유 강가로 배 수속에 배 좋아서 차로야 나 된대 용대가 대인들만 안에 다 간다 심 도와서 심 상부쳐는 안에 제 밀려 nen세미제 안에 간편 집에제 된대지 심 상부 탈도바데 상주 생르무제 송한테 대인 말아 세단에다 상주 생르무제서 다대 오늘 단에 시부지기다 어야 개점부 시부지 산지지 공판 들어봐세거나 상주지 생면나 다 메타메버지 차가워라 아 내가 내게 말아서 안 제라마 총가바 챔비장 지당 말아서 렌즈 쏘고 남순 세제 송도 봐 시장 인종 상생 양다 따와서 때문에 렌즈 쏘 랑리 대순자대 시부지 개점 차들 내가 말아서 코알라 네번 중 인종 삼바 세워라 안에 다 간다 어야 코알라 타바라 인종 삼바 세고로 대세워라다 당연히도 그거도 아 내가 나에 안에 다 양답에 따와 면하다 타메래 상주 세연아야 안에 다 양답에 따와 면 코알 좋더야요 말이 대인도 좀 어야 상주 선다 양답에 따와니 못해 왜 드리기 다 다시 손도 되고 거네 안에 다 사람 진지 되제 상주 공마 토고고요 그래 드리기도 좀 알아서 다 뒤나샤 준대네 안에다 세상에 타도 상주 세네야 그러니까 간도 지도지 되나 배 로존제 안에다 배 라르 안지 고대보도 된대 여라다 데다다 대제 간다는 수수 상주 세나 로트리치나 간도 지도기 되나 메시지나 그거 치모요 가야서나 배나 말아서 내지기다 최년시 제벽가 될이야 문도 될이야 안에다 가다면 공부도 수만나지 통단이나 샤와니에서 토막개와 꼴론데 송어 다 모든 꼴론 상부지 그거랬어 자다 꼴론 상부지는 아니 다 최년마에 난다 시바에 난다 가리체베나 꼴론 상부지 뭔지 송나 다 딘주 게사대야 안다 시라게다 또이타고 차지 완전히 소나 자신 뭐 사야지 이거 완전히 근데 아마 안에다 어야
yendu samata wazada ngo kulon sawa tene kulon tela karugurusana shanju semde gogo tendega tere kausaba ngaraso terende zodo nanjeme jenan puya yendu sama tikale yimbe ya kulon de tagase zodo nanja lago shidan celare ceilare tela gonde shebe yeno zodo cerimbo de ada tere tola pendo yongore rede yena da zodo cerimbo de jida da zozoge 지 간단하로 배 아야 신들이 되시요 같은데 더 산나탄 제비나 때 삼바 자충도 때인데 삼 콜론데라 네버도 안다 지금 타입 마겐 신제 대다고 사지 고만 유도 좀 주지 삼마다 이제야 타입 마겐 신제 되게 돼 도만 매반에 수소라 가정이 제일 샤되어 차려 레데이나 코라는 다다 아니다가 거기 잠소리 롱제 다 던지게 강에 양지 요래 던지게 가진 젠지 난테 마게 신제 되게 가진 채시 쌓아야 된다라 어다 대다가 정도 어느다 산지지 공부 뉴도 루트바이나 아는 던지게 난테 마게 신제 되게 레라보지야 당토하시 용거 던지게 인데서 막 다게 타입 마게 신제 다잖아 가정의 자식 사회 제도 다이 마게 선제가 산지 공부는도 도버쇼 다이 마게 선제는 산지 공부 로 삼바치 내가 나이다 가자들이 가서바베다 텐데 주님과 니셰제한데야 아나 가서라다 산지 공부는도 좀 주지 삼바로 오셔 텐데 지금 꾸노야고 야세체 에센고 키시모 La enseñanza del Buda es muy La enseñanza del Buda es muy profunda. Es una enseñanza que a veces en su profundidad y su simplicidad de explicarlo nos ayuda a entender la complejidad en lo que tenemos que trabajar. Para empezar, tenemos que un verso que recitó es el hecho de el Buda dijo: evita la negatividad, cultiva la virtud, controla tu mente. Esa es la enseñanza del Buda. Y en esa simplicidad de sus palabras está la profundidad de su enseñanza. Porque es esencial para nosotros evitar crear más acciones negativas. Es esencial para nosotros el cultivar la virtud. Es esencial para nosotros el aprender a controlar nuestra propia mente. Es una enseñanza muy profunda, una enseñanza que explicó y que está manifestada en los 8.000 textos de la enseñanza del Buda, que está reflejada también en el Kangyur, que está reflejada también en esa enseñanza que posteriormente fue a través de las explicaciones y comentarios de la enseñanza del Buda. Una enseñanza en la que incita a crear virtud, nos llama la atención para evitar crear más acciones negativas y nos habla de la importancia de controlar nuestra mente, transformar nuestra mente. Esa es la explicación a grandes rasgos de lo que nos está enseñando el Buda, el por qué nos los enseña. Los comentarios al respecto de saber cómo crear virtud, cómo evitar negatividad y cómo aprender a controlar nuestra propia mente. Una enseñanza profunda, una enseñanza que aparentemente parece es una introducción a la filosofía budista, pero no deja ser igual de profunda esa enseñanza. Entonces, estamos hablando de nosotros mismos, de aprender a controlar nuestra propia mente. Y de hecho, este verso es algo que debemos de tratar de recordar continuamente, pensarlo. Entre más lo traemos a nuestra mente, más lo reflexionamos en nuestra cotidianidad, más beneficio nos va a provocar en nuestra propia mente. Porque si lo vemos por nosotros mismos, nosotros simplemente queremos ser felices y no queremos sufrir. Ese deseo lo estamos compartiendo con todos y cada uno de los seres. Ninguno de los seres quiere experimentar sufrimiento, ninguno de los seres quiere experimentar sufrimiento y todos quieren ser felices. Y eso es lo que nos está explicando a través de las enseñanzas el Buda. Cómo aprender a controlar nuestra mente para enfocarnos en la virtud y evitar la negatividad. Por eso es muy importante el que nosotros aprendamos a controlar nuestra mente.
O también podemos decir transformar nuestra mente. En el momento en que transformemos nuestra mente, controlemos nuestra mente, entonces todo será más favorable. En el momento en que nuestra mente more en la paz y en la serenidad, entonces la paz y serenidad y bienestar vendrá. Estaremos en armonía nuestra mente con nuestro alrededor. Pero es nuestra mente, no es transformar el medio ambiente o lo que nos rodea, sino transformar mi propia mente. Cuando tu mente está en paz, todo lo que pasa alrededor ya no te afecta. Todo el bullicio de alrededor ya no te afecta porque tu mente mora en paz. Todo lo que sucede alrededor ya no te hace daño. Y tú, al tener control sobre tu mente, serenidad sobre tu mente, entonces no dañas a otros. Por el contrario, todo lo que haces es beneficiar a los demás. Movidos por ese deseo de ser felices, movidos por el deseo de no sufrir, pensando en que todos los seres también están en el mismo deseo de felicidad y en el mismo deseo de no sufrir. Entonces, controlar nuestra mente significa el poder evitar que nuestra mente sea influenciada o dominada por los engaños, por esas emociones aflictivas, primordialmente por el apego y el enfado y la ignorancia. Entonces, cuando nuestra mente se aleja de esas emociones aflictivas, entonces nuestra mente es feliz. Estamos creando simplemente es porque estamos creando las causas para la felicidad. Si nosotros creamos las causas para ser felices, lo que va a venir sin duda alguna es felicidad. Y para eso hablamos de las enseñanzas, para eso estamos procurando practicar y aplicar las enseñanzas en nuestra vida, para crear virtud, para crear las causas de ese bienestar y felicidad. Es algo que sin duda nos va a traer beneficio a uno mismo y también provocará beneficio a los demás. El control sobre nuestra propia mente es esencial. Controlar nuestra propia mente nos va a llevar a actuar de manera correcta, a ser personas más bondadosas. Y es que cuando conseguimos ser bondadosos, cuando nuestra mente está enfocada en el bienestar de los demás, entonces los demás van a estar contentos con nosotros, van a estar felices en nuestra compañía y vamos a tener más amigos, simplemente por el hecho de tener bondad en nuestra mente. Mientras que por otro lado, si nosotros creamos acciones no virtuosas, el resultado de estas únicamente va a ser sufrimiento. Jamás va a venir felicidad como consecuencia de acciones negativas. Si nosotros no creamos acciones negativas, ya no estamos creando las causas para experimentar sufrimiento. Esa es la razón por la cual tratamos de evitar las acciones negativas. Por otro lado, nuestra mente, entre más está enfocada a la bondad, menos daño va a provocar a los demás y más beneficio. Al final de cuentas, lo que buscamos con ese control de nuestra propia mente, con esa bondad en nuestra mente, es llegar a generar la mente de la bodhicitta. Esta mente de la bodhicitta es importantísimo, porque es a partir de la mente de la bodhicitta como se puede alcanzar el estado perfecto de un Buda. La budeidad depende de haber generado la mente de la bodhicitta. Volviendo a las enseñanzas del Lama Tsongkhapa, que nos habla de los tres aspectos principales del camino, de la renuncia, la bodhicitta, la vacuidad, es importante generar estos tres aspectos. El primero, la renuncia. La mente de la renuncia es quererse apartarse del samsara, buscar la liberación al samsara. Esa es la mente de la renuncia. La vacuidad, la visión de la vacuidad, es necesaria porque si no conseguimos esa visión correcta de la realidad, no podremos salir del samsara. A pesar de que nuestro deseo sea muy fuerte, sin la visión de la vacuidad no logramos la liberación del samsara. Pero a pesar de la visión de la vacuidad, necesitamos también acompañarla de la mente de la bodhicitta. Esa mente de la bodhicitta, en combinación con la visión correcta de la realidad, la vacuidad, es lo que nos va a llevar a alcanzar esos niveles tan elevados, esas tierras, esos caminos que nos van a llevar al estado perfecto de un Buda. Necesitamos entonces desarrollar estas tres cualidades. Necesitamos desarrollar esa bondad en nuestra mente. Necesitamos destruir
아니 다 간다 주의 다바지 무고야 송다 아니 다 단단다 샹루고 슈텔야 건조선은 다시 디바탄지 소소샤스 소소 줄라 다시 셴다 디통 거야나 다데 샤돈 제오레 소말 시다다 안 때문에 디통 줘야데 치다네 아니다 디바당 동안에 시단 예대 가야 요 말해서 샤네 다주 요바데 디비 연대인 송소야 근데 인제서 막 간당 알아서 배디도 그나 텔레 샘텐저 신 데드메 페야게 말고 샤도문차 샤도문차나 단도지요래 아니 내미 조치모 내미 조치모 이장 아니다 파스 배드삼바서 로바 메모모 여바야나다 데즈랑 로버트도 강가로 막 가제 샤도문 난거요 소소게 아니다 샤도문 난제 아니다 지 디도 거여비나 아 되게 되면 샤도문 난제테 난거요 시다 때야 아니다 냐면 조지모 코란데 전화도 산제라고 돼 이나한테 고야면 말이 이나 진주기 두자라고네 먼저 템비 난다래 진주 두시냐네도 70바 용야가 된다라 안데 간는 거 대인도서 막 안에 알아서 이나야 어디게 다 디동수만 되게 되বে 야야 샤돔 제야데 기침 뭐이 말에 세상다 디바단 수소샤 시니바데 되제 군전 다시 디바단 수소 다 되는 지금 숨바든 루이게라 제라 송 루이게라 제라스 다 간다 어야 알아서 대마편에 사제에 게사여로 게사 되게들 지수연라 치고시 지수연라데 아니 선남 곤데베 탑라나메베 샤도 아 지수연라 가서 pendaro 소소만 얘기라 아니 지 실로를 빼셔셔산 전에라보다 안 대가나에 되면은 소소 준 아니 비 시소게 샤브지 전에데 샤브지 슈게 아니 밀라 펜데드네 근데 간제는 되게 야 트레이너데 야보레 삼치치데 소소네 아니 기사 차시에 도용 거라 대인들은 대비 싫어 선나 고든베 탑 란나메베 차고 롱건 삼보 자리 신년 되게 니에이게 게세지잖아 지수여라라 고시 송바래 얘기를 계속 좀 제상도나 아니다 지수라는 고시 송바래 지수여라 고한데 스스 대화편에 사자비 병아 다와로 소바다 기사 ఖర్చు에 되게 돼 지수여라 제초를 기사 공부 배우는 되게 돼 미신기 다 소소 기사 관심에 되게 돼야 가서다 지수여라 고나 다 간다 기사 공부 배워지래 온다 된데 인도서 지수여라인데 싫어하게 배 선나 공부 배워 만나면 차도요 어야 내가 이제는 막 종업을 준비자 지수여라 되려야 안다가 맞죠 뭐지야 근데 인도서 마다 되네 누구를 제라 시다 상주세 줄을 쉐발 미 선은 전부지고 거 아무다 선은 저지 마셔봐 선은 충중이나 다 상주세 시도고요 막 근데 이게 상주세 콘도베 다 되네야 지수여라 배시부지 나 간다 지수여라 개와데 배수나 콘도베 다 나는 매버지 차고요 어서 선나 고도 배수나 아니 내가 이나 지게 문제비 예세단지 시바다 다도 소소 산정 가르는 이기든 로와 대용을 선남 남면 소를 선남 여보 사위나 선나가 남면 되는 소소를 대완 종을 해서 선남 남면 대ter 둥에 단지 셀셀 선남 데마 미 삼바 남전 로즈 어서다 선나가 남면 소소를 대완 종을 둥에 단지 세계리 아니 다 소소 선남 배 덴바치 선남 제쇼바 총선은 소소 산도 강간 루를 소모들 소나 대인들 선바다 간다 어야 제수이들은 선남 군대 배 타치 다 단다 공조선을 다시 디바든지 소소연 루이게라 제라 산지 상주 이지종 스다 민주 상주 세종한테 말해 지라 시다 유디간에 아니다 단다 쇼로가 지부 대토네 상주생 도마송 초고요. 대인들서 공조선을 다시 디바든서 루이게라 산지 예수 민주 상주 세종이 있어야 돼. 다 되네마 디바든 루이게라 산지 예수 산지 최단 손조라 상주바도 다시 치서야 돼. 다 양조 상조 지도용 거. 상조스도
다 가서다 오야 람 로바를 쳐버려 봐봐 아니 다 샴로스고 아니 람 멤버를 쳐버려 봐봐 심지에서 그래 대인들도 막 간다 샴로도 개좀 싶지 인자 아니 말아서 준대는 세수라야 아니 개보체가 내데 담비초라 자자를 어떤데서 빼러와 아니 대단 안카 잡좀 받잖아 양주 다시 샴로지 숨바 임바래 산주 최단 선전의 신주가 다시 다데네 대쇼라 라젠테네 라브르지 산주선의 시바지서 산주선의 편송 거래 다 산주선의 예바이나 안다베 라젠의 대 상마도고 라운드에나 산주선 연나 딜라바지 라운드 줘 이게 다다 요마레 대가나 이젠데 드비나 산주선의 라바 요마레 손제 시다 라젠테네 라브 라젠의 대 간데 yendu drugi round shali yungu round janga drugi ane ta be yendu sholi yungya yomare tiginde sama ta kana shanju sengi pen sone ti si de niba chimo da shira shila chimo yang yang trengo wa jere ngaraso trene kantu chidu ki tele nyane shego jere raje tene radu shanju sengi sheber je ta tene shanju joge sengi shejene senje danje ta jundu nyere sene ta 변에 저거들 당제 아니 저기 상주 심 시긴 시기도 상주 센션에 치러 가서 그런데 너 가르주기 저라들 가르치기에서 좋아요 거 좋아요인데 내들이야 아니 신제 단제 다근 전도 얘기 있어 아니 신제 단제를 대화진년 돌도고도 신제 단제 대윈 전도 얘기 있어 아야 상주 신제 상주 쪽에 신제 시진의 신제 단제 다근 전도 얘기 onda sinje tanje pa dewalang gönye togundos devasin so de mare shangju jo sinje tang shangju yong shebari kandari imbe da shangju semi be je ne shangju semi zone jese shangju semi sheba yedu la ya kandri de ngi lagu yin oda shangju jo sinje tang shangju yong sheba 산주 선주 영원 쉐버 산주 선비 제세지 쉐버 이동만 라야 간리랑 일라고이 타이 망엔 선제 되다고도 산지 공부 뉴도 두긴 있어 다 담아서 때마 어디게 된다 뭐다 되게 지는 전지바 제네 되다 산주 선비 돈바소만 되게 진전하로나 Vamos entonces con los votos del Bodhisattva. En los votos del Bodhisattva, lo que nos va a explicar lo que nosotros vamos a recitar después del maestro. Primero, la primera parte es recordamos a las tres joyas y tomamos refugio en las tres joyas, reconociendo en ellas sus cualidades y por eso tomamos refugio. La segunda línea hace referencia a voy a purificar mis negatividades. Y aquí es muy importante explicar. Necesitamos purificar todas nuestras acciones negativas que hemos acumulado, porque mientras nuestra mente esté contaminada por esas acciones negativas, entonces la mente de la bodhicitta, que es lo que tratamos de conseguir en este momento, va a ser muy difícil, porque es como si estuviéramos actuando justamente en contra de lo que es la mente de la bodhicitta. Así que conociendo lo que es la mente de la bodhicitta, las cualidades, la virtud que es esa mente de la bodhicitta, pues ahora reconozco en mí mismo y es aquí como hacemos una revisión nosotros mismos, analizamos nuestra propia mente, reconocemos las acciones incorrectas que hemos cometido y que mientras estas acciones estén presentes, la mente de la bodhicitta no va a poder madurar en nuestra propia mente. Así que reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras acciones negativas y vemos la necesidad de purificar estas acciones negativas. Las acciones negativas tienen una cualidad, si podemos decirlo, que pueden ser purificadas. Todas las acciones negativas, sea cual sea, puede llegar a purificarse por completo. Podemos llegar a purificarla, pero tampoco tiene que convertirse en una excusa de que como pueden ser purificadas, entonces podemos andar por la vida creando negatividades. Debemos de ser conscientes en el hecho de que no queremos crear más negatividad y aquellas que ya hemos creado vamos a reconocerlas como errores, nos arrepentimos y purificamos esas acciones negativas, pensando que mientras creamos acciones
negativas, más nos estamos alejando del estado perfecto de un Buda. No nos está ayudando a generar la mente de la bodhicitta. Por eso necesito con firmeza empezar a reconocer todos esos errores, reconocerlos como negatividades y tener la determinación de no volverlos a repetir, arrepentirnos de ellos y purificarlos por completo. La siguiente línea de lo que vamos a recitar es la línea del regocijo. Nos regocijamos de todas las acciones virtuosas que hayan acumulado los seres. El regocijo es una manera maravillosa y facilísima de crear virtud, porque es simplemente alegrarnos de las acciones virtuosas que otros seres han creado. Y al momento de generar esa alegría, ese regocijo en las acciones virtuosas de los demás, estamos acumulando muchos méritos. Por eso se nos dice, si quieres una manera muy fácil, muy efectiva y muy rápida de acumular muchos méritos, simplemente alégrate por la virtud creada. Y eso es importante porque incluso nos dice, no tienes ni que levantarte de la cama, acostadito en la cama, piensas cuando escuchas esas oraciones que están recitando uno, piensas en aquella virtuosa que están haciendo otros y simplemente piensas, qué bueno, qué alegría, qué bien, qué bien, qué bien. Estás creando virtud sin haberte levantado de la cama. Por eso no hay manera más fácil, más rápida también de crear virtud que regocijándonos de las acciones virtuosas que otros han creado. De verdad. Acostaditos en la cama puedes acumular muchos méritos. Debemos de adiestrar nuestra mente a sentir esa alegría por ver que otras personas crean virtud, y cada vez que otra persona está creando una acción virtuosa o uno mismo ha creado una acción virtuosa y lo reconoce y se alegra, es una manera muy fácil. Lama Tsongkhapa mismo nos ha dicho una manera muy fácil de crear virtud, y es ¿por qué queremos crear virtud? ¿Por qué esa necesidad de acumular méritos? Porque entre más méritos tenemos, la mente de la bodhicitta va a poder nacer. Entre más méritos tenemos, es como ir creando las condiciones, el espacio para que esa mente de la bodhicitta madure nuestra propia mente. Si no tenemos méritos o tenemos muy poquitos méritos, pues muy difícil es que la mente de la bodhicitta pueda madurar. Así que tomamos esta herramienta del regocijo y nos alegramos de las acciones virtuosas creadas por uno y por los demás, y de esa manera estamos creando fácilmente méritos necesarios para poder hacer que esa mente de la bodhicitta pueda madurar en mi propia mente. Recordemos la importancia y más aún la necesidad que tenemos de acumular méritos, muchos más méritos, también por el hecho de que entre más méritos vamos acumulando y más méritos tengamos el soporte de todos esos méritos, más fácil también es para nosotros ir siendo mejores personas, ir creando más virtud. Entre menos méritos tenemos, pues claro, más dificultades se nos presentan, más sufrimiento estamos experimentando por la falta de mérito. Recordemos entonces que cuando estamos creando virtud, estamos acumulando méritos, estamos creando causas de bienestar, y también todos esos méritos nos están dando el soporte para desarrollar todas esas cualidades, como poder generar la mente de la bodhicitta. Entonces, en la siguiente línea es en la que estamos diciendo, pues así como actúan los bodhisattvas, voy a también yo actuar, siguiendo el ejemplo de esos seres que tienen ya la mente de la bodhicitta, todo el bien que hacen, toda esa conducta bondadosa que realizan, los tomo como ejemplo para que yo también pueda realizar de la misma manera esa conducta, que pueda comportarme como ellos, seguir esas mismas líneas de comportamiento. Y decimos incluso también, en el verso que vamos a recitar, hasta que alcance el estado de un Buda. Es muy valiente también de parte de nosotros el determinarnos a seguir esta conducta de los bodhisattvas hasta que alcance el estado perfecto de un Buda. Es valiente porque estamos comprometiéndonos con una conducta, con un ejemplo a seguir. Pero es muy importante que este pensamiento esté presente constantemente en nuestra mente, porque entre más lo recordamos, más presente lo tenemos, más vemos la necesidad de empezar a practicar las enseñanzas. También en el verso que vamos a recitar nos menciona los beneficios de la mente de la bodhicitta.
Con la mente de la bodhicitta, si logramos generarla en mi propia mente, voy a poder conseguir mis propios objetivos y también voy a poder conseguir los objetivos de los demás. No hay otra cosa mejor para conseguir objetivos propios y objetivos para los demás que la mente de la bodhicitta. Por eso es tan valiosa, tan necesaria, y el hecho de ver los beneficios, ver todo lo que consigo para mí y para los demás, me hace quererla todavía más generar en mi propia mente. Volvemos a insistir, es muy importante recordarlo y volverlo a recordar continuamente en nuestra vida lo que es la mente de la bodhicitta, lo que ganamos con esa mente de la bodhicitta. Y si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué? ¿Para qué tengo que generar la mente de la bodhicitta? Por los demás. Por los demás. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy tomando todo esto? Por los demás. Porque yo quiero liberar a todos y cada uno de los seres del sufrimiento. Quiero trabajar para el beneficio de los seres. Quiero liberarlos de todo malestar. Es por ello que voy a generar la mente de la bodhicitta. Es por ello que voy a proteger esta mente, voy a proteger esta actitud. Es por ello que me voy a aplicar en esa mente de la bodhicitta. Es por ello que tomo los votos del bodhisattva. Es por los seres, para poder beneficiarles, que me comprometo con esta mente de la bodhicitta. Y de nuevo, esta idea de por qué lo estamos haciendo y pensar que lo estamos haciendo por los demás y que esta mente de la bodhicitta es ese trabajo para el bienestar de los demás, lo tenemos que tener presente en nuestra vida. Ahora repetimos para tomar los votos del bodhisattva. Rajen Tane Rabdu Shir Shanju Sene Shibaraje Shanju Choge Sene Shijine Sinje Danje Dagin Jundu Nyer Shanju Shishu Yungon Shibaraje Dola Penjere Sanje Rubara Shu Le Damosone Nibi Janjin Kunjo Sona Dashache Dibatan Sosorasha Rui Gela Jera Sanje Shanshu Yije Zong Sanje Chuda Sonjola Shanshu Badu Dashache Rajen Tane Rabju Shir Shanshu Sene Shibaraje Shanshu Chogi Sene Shijine Sinje Danje Dagin Jundu Nyer Shanju Shishu Yungon Shibaraji Dola Penji Sanje Rubara Shu Da Leni Sun Len Sumbi Dola Penji Sanje Rubara Shu Shibi Kavliya Anita Shanju Samba Doma Toguyore Tingin Samba Tekavliya Shanju Samba Doma Namba Tambaji Jura Shishu Nibi Tolo Shiguyore Yasada Oma Tindigi Tolo Shawada Chede, Len Sumbi Rajin, Kunjo Sola Dashache, Dibatan Sosoja, Rui Galaje, Sanje Shanju Ijesu, Sanje Chuda Sonjola, Shanju Bado Dashache, Rajen Tane Rajush, Shanju Sene Shibaraji, Sinje Danje Dagan Jundunyan. Shanju Shanju Yong Shibaraji Dola Penche Sanje Rubara Sho Oya Shanju Samaduma Namba Taba Chenaji Jola Tobare Tatini Tishulia Tomo Main Sondishido Andi Jindo Narona. De esa manera ya hemos recibido y sentir que hemos recibido por completo los votos del Bodhisattva, y ahora en el ritual se menciona una súplica propia de este ritual que tenemos que repetir después del maestro. Loben Gonzos Dala Jondende Sudo Namba Jami Jina Maluba Tsadus
로변 공수수 달라 전된데마 수도로 남바 재미 지나 말류바 세도서 로변 공수수 달라 전된데 수도 남바 재미 지나 말류바 세도서 다 제는 미반 대신 제바라쇼 오마쇼 내다전하면서 소바와이마고 신앙계 무보 단지 미미비 동무아니도 주르병하네 빨리 배마다 알렌다 위팅도 존을 무치리 주비 추딘도 주로바니 르모제 남제 추딘 로다 남제 추딘 시고 르모제 라지 센티에 된도 배마 대된도 진도모 방지 순세 대된도 나와라 니베 본반도 모양 예자시와 고다지바 된도 르모지티 도 조사 차게 도다지바면 도가 청와다 다시 다지서 제다지 제모 다데네 남제 추딘 본반 나한테야 아니 배마단다 위대나 줄려 나서도 주지 선말에 왜제 아니 바바처 생제제 제 수로도 요소 주반 다데네 로마체라남 아니 난제만 시고요 로마체라 전된데마 수도 남바제마 아니다 군도 가보시제 시스미여바 샤제 연계지 자제데 가보제 이제데 세로제 인보도 원보제 영어지 예전 초아 시제레신 안다 시위신 순다데마 샤이제 당보달라 나소도지 두거든마 니바게 다 베미 땡도 밤에 주대바지 든지샤남데요 순빈다 시비 초진 샤자즈바 연담에 샤바다 집에 딘주 니비 주 순비 샤진지 샤자 시바 땡겐지 샤자즈베 땡나 두제 본보다 제바 샤보도지 시중의 주바 다다르 뭐지 제단지 제뭐 드리지가 꿀이 주소님 주도 난제면 꼭 간지는 내가 나이지 소소 드리지 주소님 매번하지 디소 다이 디예데 로마처럼 다 난제바 주비 이용어서달라 신리지 군도 가보시제 이 나야보다 이 배막감이 동부지도 지제 예데라 샤나도지 군도 원보지 예데네 나야보다 예 도정원 보는데 봐지 근데 그 송고선 쇼이지들이야 초이지 시고 초이지 네바네스 샤도 메요 예 라제자고 로런데 비자고 예 자주자 노도 용어제 예 유보자고 상도 도보지 예 도제 쓰순사 단지자 군도 생각라도 좀 상연 딘주 도와先生 제와 제마 오잖아고 도도 샤와 따바다 주지 제지 메분 메는 연장계 주보 오다 된지기 어서다 야 꿀이 주스님 메바나체 다 좀이 땡기나 좀보다 난제마게 땡기는 가들이야 내 잠이제 라이프니 두즈가에 bom바톤에 아는 좀은 난제마라 말이야 구출소 주스는 거여서 저것이 된지 말 두제가 bom바톤은 좀올라 구출소와 나 간다네 된지기다 하소 대탐제지 아니다 네선이야 주선게 셈바지 산노 당고 시오이가 르마이마 두가라 호이ngo 뭐 나팅게디 송골고 자신말이다 송골고 송골고서 다 되네 로벤다 안다 되제지 전부 남자 안다 이게 다 로벤다 되제지 전부 되게자 안전에 수도 남아지면 뭐냐면 나수 먹으제 제발 때는 로병기 두간에 왜제 되제라에 두주고 대 두간에 자외제를 소제 상제 상세다니 두주고 로병다 되제라다 소제 상제 상세다니 두간에 전대에만 수도 남아지면 고다심 그 치좀 뻗으면 봐서 로마 천하는지 밥을 보관하는 차르치모 바바 신도 스스 특수냐면 매번 나오마 니소 메바라 주로
딱 가다 수지 사지 산세단지 두번에 전대면 수도 남아지고 고대지고 고치주 빠도면 나게 강강한 맛이 오늘 로마 체라는 밥이 부가는 배철 밥을 나지잖아 밥이 부가 다니는 세시만 팀제 아니다 오야 신질라제 다 수수 류지 드바단제 다송 삼제고 류지 드바단제 다송 삼제 대다 꾸이제나 안다 꾸이제나 토송 삼제 매바죠 자와 바와니서 매바 줄 대단해 꾸이제나 뭐 Estamos visualizando, así rapidito, una flor de loto, todo se convierte en vacuidad. Sobre ese estado de vacuidad aparece una flor de loto, encima un disco de luna, encima aparece la vasija, luego se convierte en la deidad. Esa deidad de Nangyalma, que recordamos es de color blanca con 3 caras, una de sus caras es amarilla, la del centro es blanca, la de la derecha es verde y tiene 8 brazos y todos los instrumentos que está sosteniendo con cada uno de esos brazos. En ese aspecto de la deidad de Nangyalma nos visualizamos a nosotros mismos y visualizamos tanto al maestro que está enfrente de nosotros como a la generación frontal de la deidad, lo estamos visualizando como si fuera la propia Nangyalma enfrente de nosotros, tanto en el altar como el maestro en sí, en el aspecto de la deidad. También nosotros en ese aspecto de Nangyalma visualizamos que a nuestra derecha se encuentra Chenrezig, como lo conocemos, de color blanco, a nuestra izquierda se encuentra Vajrapani, de color azul, cada uno de ellos sosteniendo sus objetos correspondientes, y visualizamos cómo del maestro en el aspecto de la deidad de Nangyalma salen rayos de luz. Estos rayos de luz se dirigen hacia la deidad, a la generación frontal de la deidad que está en el altar, y esta emana rayos de luz a su vez a esa asamblea suprema formada por todos esos seres santos, y estos van a emanar como imágenes de Nangyalma, como si cayera una lluvia muy suave que viene hacia nosotros. También nosotros en el aspecto de Nangyalma tenemos sobre nuestra coronilla la Om blanca, en la garganta la A roja, en el corazón la Hun azul. Entonces, de esa asamblea suprema que está enfrente de nosotros, imaginamos cómo sale de esa asamblea suprema como una lluvia muy suave, y en cada una de esas gotitas de esa lluvia suave está una representación de Nangyalma que cae sobre nosotros, y como esa lluvia suave que cuando toca nuestro cuerpo se absorbe, así visualizamos que se está absorbiendo dentro de nosotros todas esas imágenes de Nangyalma, y nos sentimos como si estuviéramos recibiendo todas sus bendiciones, y también sentimos como nuestras negatividades, especialmente las del cuerpo, quedan completamente purificadas. De esta manera recibimos el Yenan del cuerpo. sewa dili pe ngaji chengwa chongje anda lobeng shene ma de ane loma charana ji shel ma shu ane da loma charana dugale ya naso doji dewa dana dunyi kabu jiro dela ma tim da deda chajido shoji sanji sanse tanji chenze nunzu tanji wezege namba chene ane nga dende da lenji duba shenu shune Roma Chananande Ningi Huila Timbi, that Shinji Lazo Meba, and that Meba Nangor, that Meba Teta Chapjinia, that the name Ma to get the gender chego, that and then the Ma the Maring Teta, and the Zunun the Ninja gender chego, that the Indusmandi gender Narona. A continuación vamos ya con la transmisión oral del mantra de Nangyalma, y para esto la visualización es el maestro en el aspecto de la deidad. Visualizamos cómo en su corazón se encuentra un dorje. Alrededor de este está girando la guirnalda del mantra de Nangyalma. Vamos a visualizar entonces cómo esa guirnalda del mantra que está en su corazón sale a través de su boca,
entra a través de nuestra boca, donde llega a la altura de nuestro corazón, donde también se encuentra un barra, y ahí empieza a girar esa guirnalda de mantra. Visualizamos como si fuera luminoso, como si estuviera dando rayos de luz, y vemos cómo se queda firme y estable en nuestro corazón. De esta manera recibimos las bendiciones del mantra. Es importante hacer esta visualización mientras estamos haciendo la repetición del mantra. Oya, tatini ngante ki jinde zero. Om hum tam she ang a dada sonja la raja kuru sowa. Om hum tam she ang a dada sonja la raja kuru sowa. Om hum tam she ang a dada sonja la raja kuru sowa. Ta zungrin de jinde nangodo. O nama bangawa de sawa trelo cha ta de mishita ya muda ya de nama te ata om dum 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 shoda ya mishada asama sameta a basa parana ngakana soba mishide abikenza to mam sawata ngata sungata wara wazana amrita abikekera mahamunda menda pande ahara mama ayun sandarani shoda mishada ngakana soba mishide unika menzaya parishide sasar remisenzo dede sawata ngata a logine kita paramita parpurane sawata ngata mate dashabumi tadithide sawata ngata sindaya adithide munde mahamunde mizakaya sadana parishude sawakama parina bishude tade nimarda mama ayu bishude sawatatangata samaya adithide om mune mahamune bemune mahabemune mati mahamade mamade sumade tatata buddha koti parishude bubuta buddhishude he jaya binjaya mara paraya savam buddha adithana adithide shude bude meze mahameze sumbenze garbe nzaya garbe benzaya garbe meze nzola garbe benzo ubawe benzo sambawe benzene benza mambayendo mama shuriram sawasada nenza kaya parishide bayendo mesada sawangade parishide tsa sadadangada tsa mam masamashi sayendo bude side bodaya bubuda moza shoda mishoda sameda moza sameda rimi parishide sadadangada sidaya adithide munde mahamunda menda pandi sowa om sowa om amrita ayundade sowa oya dadin zongring tsasun de mwaje ta zongtung de tsasun de na dan jiwaje om sowa om amrita ayundade sowa om sowa om amrita ayundade sowa om sowa om amrita ayundade sowa oya da le tambo de ma shinjila nibe da yeme de sumbe de da on da ngante temper season nibe me ba je ko yore je da ne tishole ya da shinjila bi long sa de ja shinjila bi long sa de
안에다 네 로변라 소가시 따고 그래 로변라 메도 토신도 대신도 연주는 주제 도기제 아 전대다게 송나지 나랑고 안제도서 전대다게 송나지 나랑고 안제도서 오야 된대기다 야 푸이 메도 되니 안 로변기 라야 신질란데 로마차라나네 배시원 만나서는 매번한 거고요. 된대는 다 간다. 야 푸이 메도 로변기 메도도 마토제 로마차라나는 만나제 아니 전대들라 살아제 전대들라 맞아 우리도 두주되면 저도 리반즈만 되나라 전대되면 수도 남아지면 고단지 구성도지 신라마르반 주보라 주로지 에스제는 다 신질라 송원선은 매바나제 다되네 대제라 단제외 롱나와 임베 단제외 롱나와 임베 전대의 수도 남바자만 지시 산주 마토바도 예단도 송게 다 토기 마단시 삼바제 제네다 대진도 남고요 인사래 드리긴도 좀 로변 공소서 다 리본 좀봐 민디 시제와 튼데는 zon데 지시 산주님 몰라 치지바도 존데데마 수도 남바제마 코르다제마 예단들 할 zon에 대송아 미래신 인자는 좀 봐. 단자라서 다 zonrin 인다간다 마모도 마도나 zon통데 um준서 아미다나인데서 고서 tin고지 삼정이나 가서 동이 왔는데 동이 있으냐 담제체는 되고 야 다 되는데 렌숨 되고도 로변 공소서 다 리바즈마 민디 희저와 튼데네 zon데 지세 산주님 몰라 치지바도 전대데마 수도 남바자마 코르다제바 이단자갈 손에 대송아 니레신 디자른데마 담자라서 로베 공소소 다 리본즈마 민디 해저와 튼데네 손데 지세 산주님 몰라 치지바도 전대데마 수도 남바자마 코르다제바 이단자갈 손에 대송아 니레신 디자른데마 담자라서 오야 되게 딱 간다 소소다 마가 보내서 디디 단제 다 손서 마가 안다 간다 배 터제다 나도 남아제 숨이잖아 토지 숨이 제나 토스는 남아제 온데리 매만한 거 있어 숨게 제나 뭐다 대제나 신질라비 셔르 누제제라 Bueno, así en general, rápido, cuando hemos hecho la transmisión oral del mantra, la primera recitación del mantra pensamos que el mantra viene hacia nosotros. La segunda recitación, el mantra se vuelve uno, es como llega por segunda vez y se hace uno con el mantra que ya está en nuestro corazón. Y el tercera recitación de la repetición del mantra se queda estable en nuestro corazón. De esta manera estamos recibiendo las bendiciones del mantra. También dentro de lo que hemos hecho en este proceso, nosotros para poder recibir todas esas bendiciones del mantra hemos ofrecido flores al maestro. El maestro complacido por nuestro ofrecimiento de flores devuelve las flores al discípulo. Y de esta manera el discípulo se compromete con la recitación del mantra de Nangyalma. Y volvimos a recitar unas oraciones en las cuales nos comprometemos con el mantra de Nangyalma desde este momento hasta el estado de un Buda. De esta manera se ha culminado lo que es el yenan de la palabra, que significa que con ello ya hemos recibido las bendiciones del mantra, bendiciendo así nuestra palabra, y de esta manera todas las negatividades que hemos cometido a través de nuestra habla inapropiada quedan completamente purificadas y mantenemos ese compromiso con el mantra. anda kanda 미게 늦에는 춤도 mambujo 사지요 다디 언데기다 늦에 라이 두가네 안 난제 미꿀 소세 잠지 anda 드리기베 마 전제
아니 로마 체라나 난제 마사데에 닝기 사변 인간 사변 방어 예멜 반제 네니 주신줄로서님 오다 간다 로마 체라는지 이지고는 사비 디디탄지 다제 아니다 아는 걸서 오래다 지존도 남점이 투지 신라만을 봐 토소는 매반한 거고 이 말은 요즘에 다 tel라 투지 제나세기도 투지 제나세보다 대체 대매반하잖아 난 디서럽 다 되네 아야 다시라 De esa manera, pues vamos ahora a lo que es el Yenan de la bendición de la mente. Vamos a visualizar del corazón de la generación frontal de la deidad que está en el altar, sale una réplica de la deidad de Nangyelma, del tamaño como del dedo pulgar. Y esa réplica se viene sobre nuestra coronilla. Entra a través de nuestra coronilla por el canal central, llegando a la altura de nuestro corazón, donde se encuentra esa sílaba semilla en la cual se disuelve en ella, y pensamos cómo esa deidad de Nangyelma se vuelve indivisible con nosotros. De esta manera pensamos que todas las negatividades que hemos acumulado con nuestra mente quedan completamente purificadas, recibiendo así el Yenan o la bendición de lo que es la mente, nuestra mente de la deidad, y generar ahora mucha convicción, mucha seguridad de que estamos recibiendo todas estas bendiciones de la iniciación. Hola, so, tadene, chuna, ta susu, be, tusera yobayena, be, pumba droje, jinang tonda kanyaro, chuwa de shabar suma, nanju, doje nanjonge, shabtu chigiyo, ten nanji chingin, dera jana chena, digre sonsha. Rede yena ya, chuja sonson, de, mise de su jamuwa che, 알아서 지난 송가 도고요. 거기 지나 송이 지나 도고 지나 도고로. 거기 지나 갑래 소 류지트 바타비 메바체 류지트 마티바 트비 메바. 어디 되게 강하다. 아니다. 가서로다. 거기 지나 도비 메바체서 송이 갑래 양아기 엠베 드바 탄제바 샹제. 아니 나가 트마타지바 트네. 엠베 송이 지나 도비 메바체서 도고 가라야 예지트 바탄제 다제. 예지트 마타제 트바다. 대가나이다 투지선라마 투르 메바 제사원이데 텔라라바제 안다 고사마레 상르다 텐데 강간 두르서 사텐데 투자스스 미세 메고아이 onda tendré. Entonces, a recordar que nosotros estamos recibiendo esas bendiciones del cuerpo, palabra y mente. Con cada una de estas llenan de esta bendición, hemos purificado todas las negatividades acumuladas a través de nuestras acciones físicas. Hemos purificado también todas nuestras negatividades que hemos hecho a través de la palabra, y también hemos purificado todos nuestros pensamientos negativos al purificar nuestra mente. A su vez de purificar nuestras negatividades de cuerpo, palabra y mente, también hemos recibido las bendiciones del cuerpo de la deidad, las bendiciones de su palabra y las bendiciones de su mente. Oya, tatene, toman goleja de mise que son mundo. 문제도 이나야 전화도 매번 나잖아. 안 체계가 말해. 단디 고사를 수도 남바제 공무서 봐. 수도는 저라고 공무서 봐. 슈도로 슈딩에서 텔레 랑다 마체제. 안 소소래 랑다를 매팀지 신실로서 남베 매번 나자. 아 내가 나제다 대사 신문한지 수비리스만 긴도이 되는 돈도 전사 시도 주제 배워. 대다가 틀리 양비 자그만 건데 내무도 세세세는 문제가서 체제 뜻으면 로쇼다도 레바 제한 잠을들이야 만주 무게로서 받다 냐와 신네 아니 다 간다 아야 배 좋아나면 춘절 되게 좋아 올라 소바 어딘데게다 두메산주나 계신 거 찾아요래 근데 인데서마다 근데게 두메산주 나로 쉬어다 첩지래야 다 너도나 너 알아서 어야 시둘레냐 간데지 존나야 아는 거 로아메서 콘조선이야 로데체 달라섭체 아 다가 산도야 붙여고 그래 산도 제비나 아는 다 수도게
내가 내가 봐주시야 안다 폴리 소소 산전로 제가 연구를 어떤 뭐 안다 내가 내 소속의 준도 선바상보체 밀려 감변집이제 안다 소소야 안다 뭐 선바상보체 찾아 밀려 선바상빌라제티체 어떤 데제네 다 간다는 메시지 상보지 돼야 어다 어야지 어떤 데지기다 참으로 공부하시고 신도 계신 모래 야 시당 알아서 다다 알아서 쉬우지 가르쳐오르다 간다 단주 좀 밀려서 산지에 때마다 자 대바집에 계기네 tre버를 수비 배고가 마사 매바지 수수이 오는 년내시 지게이나 안에 찡기 주소 강가 상대지 소리지요 주소 차야돼 가르쳐서 안에다 수수 시왕아마티 주소 강가 주셔요 시왕아마티 꾸리는 땐 좋아요 시왕아마티 그러니까 단지 밀리토가 주소 망보여와 내일 아버지 영을 밀리토 써야 돼 주소를 남바다 비시소 바지도 면한테만 상자와서 주소 망보지 그거라 주소 강가를 고라는 좀 대안에 산지 때마다 대바지 그 진짜 tre버서 간다 주소 매 자산 그 주제 tel라된 리버딩 당한서 론쇼거 왜 된대기는 된대기다 고가 상보예비 고급인데 다다 최저서 말씀하지 다 소소 님볼람비나 다 간다 소소를 잘래되어라 아다 시와 심화 가듯이 용의에도 소소를 잘 수질을 내려다요 말에 되겠으면 다 진들이야 소소 간투 지도 단조지 밀리데 다 잠자 공사 쪽에 갖는 거야 단조지 밀리 rimbo지 책이나 단조지 밀리 슈보지 책이나 소라레그레스 송고요 땡고네라와 단조지 밀리 rimbo지에서도 다 드리기 고가 단지 산대 고가 단도 송제 아니 소소가 냠내 쳐야 돼 송고를 두줄 초라마 다지 슈보지에서도 삼바 아니 다 단조지 밀리 토요일에 소소게 들려 님보 말아마제 대가지 되메기 미세 초라 당시 집에는 아니 밀리 슈보지에서 찾은 말이야 어다 띵인데 삼바 된대지기 인제 삼바 데르 삼으로 공부시네 아니 간다 아야 어야 시와시마 아니 대 간데 용의 메데 소소로 잘래도 돼서 된두지 삼으로 공부하시야 대 키좀 시다래 네 맨날 땀 투지징인 데지에 손으로와 다니 딱이 다이제 다니 딱인 거야 이 손발에 다니 리버토네 키베 토리 토버는 줄 손발 다 소소라 아니 지가다 가서 펜타비나 소소 년도라고 소소 년자고 소소라 네바시나 다 소소 지가 디바메가 사 던지기 디동 그버리 제도이나 딘 제부들 소소 동해지 연거로 소소 네바로 소소 다자고 다 간다 소소 다자고 소소 년도 저 가르치는 소소 상나자래 그러서 시사 다니다 다이제 다니다 거야 다니 레버트는 키비토리 토반주로 다니지 소요 내인도 삼바 두순리야 공부 시제 참말로게 다 간투 지도 미세 된데데마 지금 미세 시야로 공부 시로나 투지체 Ya para terminar, entonces vamos a dedicar, porque hemos hecho algo muy, muy especial. Sí, porque ahí está mi chuleta. Ay, perdón, Vale. Entonces hemos hecho algo muy especial y lo hemos comenzado generando con una motivación correcta, una motivación en la cual estamos pensando en el bienestar de todos los seres, y por eso ahora toca la dedicación, porque hemos hecho algo muy especial, movidos con una motivación muy virtuosa. Hay que combinarlo con la dedicación adecuada.
Entonces dedicamos toda esta virtud que hemos creado para la larga vida de todos nuestros maestros, para la vida de su santidad Dalai Lama, como todos los demás maestros, que sus deseos se cumplan tal cual los desea de manera inmediata, que puedan continuar con nosotros esparciendo lo que es las enseñanzas, y así las enseñanzas puedan prevalecer y beneficiar a tantos seres, y pedimos que estas enseñanzas duren mucho tiempo, al igual que también pedimos para que estos monasterios, estos 3 principales monasterios y los monjes que viven en ellos puedan actualizar estas enseñanzas, llevarlas a cabo y poder continuar con el beneficio de los seres. También dedicamos para que nosotros podamos, para que en el mundo todas esas guerras lleguen a su fin, para que las hambrunas también desaparezcan y todos los seres puedan tener todo aquello que necesitan, y todos los seres en este mundo puedan vivir en paz y en armonía. También pedimos para que todos los seres sean felices, para que todos los seres tengan lo que necesiten, y también dedicamos todas estas acciones virtuosas que hemos creado para que nosotros podamos tener también armonía en nuestra vida y en nuestra mente, y actuar de manera correcta todo el tiempo. Que en nuestra vida se presentarán obstáculos y dificultades, pero que seamos capaces de superar todas estas dificultades con el objetivo principal de actuar en beneficio de todos los seres. Y por eso dedicamos toda nuestra virtud que hemos creado para que seamos capaces de trabajar para el beneficio de los seres, poder tratar a los demás con el respeto y el afecto que se merecen, al igual que a mí me gustaría ser tratado. De la misma manera que el trato me gustaría recibir de los demás, es el trato que yo debo de dar a los demás. Dedicamos toda esta virtud para que podamos actuar de una manera correcta, que podamos desarrollar la bondad de nuestro corazón y ser personas buenas en todos los diferentes aspectos. Ahora que somos nosotros, reconocer que ahora mismo nosotros tenemos una oportunidad única, que somos muy afortunados de tener esta vida humana y de habernos encontrado con las enseñanzas, haber tenido el interés por conocer estas enseñanzas y el interés por llevar a cabo estas enseñanzas en nuestra vida. Es una oportunidad increíble y una oportunidad única que tenemos para practicar y así poder alcanzar estas cualidades de las cuales hablamos. Y que nosotros tengamos esta oportunidad única con este precioso renacimiento humano es resultado de que en nuestras vidas pasadas nos esforzamos muchísimo, sacrificamos mucho por crear virtud. No fue fácil y no es fácil poder tener un renacimiento humano perfecto y completo como el que tenemos ahora. Es el resultado de un trabajo intenso y de mucho sacrificio de nuestras vidas pasadas. Ahora que tenemos esta maravillosa oportunidad, debemos aprovecharla al máximo. Debemos aplicarnos en las enseñanzas del Buda, porque nosotros vamos a experimentar el resultado de aplicar estas enseñanzas. Apreciemos la oportunidad que tenemos, es increíble, tenemos las condiciones perfectas para practicar. Ahora nos toca hacerlo, lo que se dice en las enseñanzas, tomar la esencia de este precioso renacimiento humano, y no depende de nadie más que de nosotros mismos. El que aprovechemos o no esta vida, esta oportunidad depende de nosotros. El que podamos encontrarnos con bienestar o sufrimiento depende solo de nosotros, de nadie más. No está nadie en las manos de otro que en la de uno mismo. Como su santidad el Dalai Lama nos dice a menudo, vale la pena tener una vida larga si la estamos dedicando a las acciones virtuosas, pero si la estamos dedicando a cosas que no valen la pena o a crear negatividad, mejor que sea la vida corta. Entonces es porque si nosotros realmente esta vida la estamos utilizando para practicar las enseñanzas, desarrollar estas cualidades, pues sí, que sea larga, que tengamos más oportunidad para seguir creciendo y desarrollando cualidades. Pero si la vida solamente la vamos a desperdiciar, a hacer cosas sin sentido, entonces mejor que termine pronto, porque si no nos cargamos con más negatividad. Al final de cuentas, no olvidemos que depende de cada uno de nosotros el que aprovechemos o no esta vida, el que creamos las causas para el bienestar o felicidad depende de nosotros, el crear las causas para el sufrimiento depende de nosotros, y eso es algo que se tiene que quedar grabado en nuestra mente, como dice el verso.
Uno puede ser su peor enemigo o puede convertirse en su peor amigo. Porque ¿a quién llamamos enemigo? Pues aquel que hace daño, el que nos hace daño. ¿A quién llamamos amigo? Aquel que nos ayuda, aquel que nos beneficia. Pues precisamente el que más se hace daño a uno mismo puede ser nosotros. Nosotros nos podemos hacer muchísimo daño. Nosotros nos podemos crear tantas causas para experimentar sufrimiento. Por eso nosotros somos nuestro peor enemigo. Podemos llegar a ser nuestro peor enemigo al crearnos tanto sufrimiento. Pero nosotros también podemos convertirnos en nuestro mejor amigo. Lo que más beneficio y bienestar trae. Nosotros podemos crearnos a nosotros mismos tanto bienestar, crearnos tantas cualidades, desarrollar tanta virtud. Por eso podemos ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. No está en las manos de nadie más que en la de nosotros mismos. Así que lo que toca ahora con esta oportunidad invaluable es utilizarla para crear virtud. 자산의 요약들에 딘의 윤자사들 표현이 쉬어래 어느 저런 지금 용진 심지 도시지 뭐 아니 저기 트란 도시상 군인의 표현이 쉬어요 표현이 쉬어요 된 뭐래 그마저 자만해야 돼 저기 Esta iniciación o Jenan de Namgyalma nos los ha podido dar porque a su vez él la ha recibido en el Tíbet de Triyan Rinpoche y en la India de Redro Longchen Rinpoche. 아니 최수지 Vamos a ir pasando entonces. Vamos a ir fila por fila. Ahorita les avisamos cómo. Empezamos por acá. Ofrecen la cata. Es que nos vamos por el otro lado, damos vuelta para no.
Regresamos hacia la izquierda, por favor. Gia Yue Tenpa Ye Ren Ze Jen Jen Tenpa Re Chua Ge Ma Jia Chua Jia Nyang Ba Je Pe Chua Den Ni Ji Jen Ba Ye Ra Jen Ba Pe Den 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 Se Wan Xiu Ba Se Jen Jia Yue Mi Jua Chen Den Le Zhuo Jiang Chuan Lin Jie Ren Bian Dan De Nan Jie Ye La Ben De Jia Yan Zen Ba Ren Do Jian Jie Lo San Dun Bi Dun Jian Zhu Jie Ga Jie Se Jie Me Da Mi Mi Se Ra Guan Da Jia Wen Nga Ba Nan Dan Len Dan Zhe Wa Ma Jie Kan Se Du Bin Zhe La Qi Jie Jie Se Jie Zhu Lan Zun Ba Di Wi Du De Na Jie Da Dun Zhe Jie Zha Ye Jian Cha Zhe Re Yang Bie Jia Han Jian Da Ye Jian De Ni Mo Lun Zhe La Lo Men Jie Na Na Jie Jian De Jian Do Wa Men De Men De Lin Jie Ni Jie Jie Jian Da Na Jie Jie Dan Den Bin De Jie Na Zang Ba Ye Yin Lu Nian De Ke Zang Ba Dan Jie Bin Yang Jie Jie Lan Do Lu Zhe Mie Yan Den Jiang Du Ming Ai Ye Nan Jie Lo Lan Bei Ye Na Guan Ben Se Da Lo Ma Le Che Dang Ye Den Bi Do Ye Yong Zhu Tu Bi Den Dan Yang Bie Ben De Ben Wo Zhui Bi Jiang Wan Na Qi Jie Na Jia Jia Wan Ben Men Se Long Xin Zha Bin Yong Na Ben Ba Mian De Ka Na Ben Yang Da Zi Ge Nian Zhe Me Ge Jie Ba Ge Xie Nian Da Ge Jia Zu Yu Yang Xie Ba Gang Zhuan Qi Dian Xian Zhuo Na Xia Lu Ge Dun Jia Zi Mi Ye Gen Zhu Bian Cha Da Qi Mi Jin Nian Da Jie Bian Tu Jie Tu Ba Nian Ma Di Jin Jing Bian Long Jie Jie Shang Xie Ni Po Jie Bian Ni Jie Zhe Si Jie Bian Sa Na Lang Da Yong Da Jiang Zhen Zi Bian Ba La Jie Li Nian Ni Da Na Bian De Bian Yong San Bian Jiang Shang Wan Zhen Ba Lun Zhu Ji Sun Sun Zhen Ga Dian La Jie Bian Ga San Nya Wa Ni Da Dian Da Dian Zhe Jie Zhe Shang Ni Jie Bian Lun Song Lun Jian Yong Da Ga Wa Jia Zha Zhu Bian Jiang Wa Na Zhong Zhen Ge Dan Du Jie Jiang Wa Da Dan Ge Bo Jie Zhe Song Wa Si Jie Jia Yue Jiang A Gang Jiang Yong Sa Jia Jie Me La Gang Zhen Bian Zhi San Du Da Nian Da Jia Wa Na Dan Qi Ni Sang Mian Dian Kama Kido Zhe Da Ge Den Bi Ge Me Nyun Zhu Shu